Madogba nami nukpolo kata ndị a cover Ebenyiba TVG akpene mawuga meda akpene ha be alesi na odeka kplem le eyi ama ndị a press conference ada le eji koku de enya kenye trending issues yakele Ghana dukome kata nkata abe since the year 2006 2007 gojia ye jiru alu government avawe be no nye be the view do le school alu ka do le GSS alaba choose school yak olebe untopo be wate ayi alaba choose school ba ma tonson ene no le lucky agodo a the ka cho alu maybe okata cho ta vanye ne male ji vu ka onye be the via do odo le GSS fia onye rasta or rasta akaba GSS yakọ ya manye government first school you international school yi ta enmanti tauti to mado ta ava ba ka school placement va nye computer system opa mava over yi the computer va call Achimota school now aka say akra la Achimota school anye ba the developer dressing alo for awudodo for drag prototype nano lia school ma da sire jibe wa woni yo wa ano no madao ta ko school ni a computer ba cho Achimota school na wa school authority a ma da sire ji egbe ba ima lolongo ta va na move anu fu rasta African culture onye ya move no 1992 constitution quoting article 17 chapter 2 you over no quoting to Dr. who that va on na Ghana Education Service va no letter na Achimota school ba okay kanu nyina na ma kanu ho the view ma ona na ko ya mo don va ba okay enyo ko matizio ali amo ga no fu you nye all students near le Achimota school ma da sire na no ji na ma ba no ma do alu dress na do no ji an ka jo ka fi ole ba wa aho Ghana Education Service per gbeji as alaba admit the via ota alaba fairness nava ko school ga bagba to go ba elno letter ka Ghana Education Service no na wa elno ga ka ebagba school ga bagba ko ga banye fufu aba more than 1 week atanye ya 2 weeks roughly aba ko sra ma venya enya la jin la Ghana to come o hampa na internet afi radio TV e ko nyenya la to come fi amogbogron if ya de via pon konye Tyron play Inshraba onye Rastafarian so famava ye opo jilo ha lawyers lo si ta enya la court fia e jilo be mu da sirejo nka ta olebe wa abe mo la de view admit girl ta amonu fu onye mi aka amola nu fu mchongu pa ka lo issue aka amola nu fu mchongu le Ghana to come kata nkeko ndo fianyi o eye ko nyanya la to come gbaja onion ta the view for lawyer ha ba over a court me ko sanya da ka cho afima ha da ko ta ho le eji ta egba nya Thursday yaudagba press conference ada le eji le Accra conference International Press Center conference la FIA UN Student Association alaba oyina no foga chon koku da Achimota nu ya alaba imole school you admit go wonyanya susupa amohampa ko ewu gboglo ta miapo afika osesagaro up to now the view mo choose school bu adako oba Achimota school ko team yola ta ko nya afima yo choose nyatapa yo dugbada pa computer kran ti ma over yo no computer kran ti cho afima na yo wa ta afima ko yiga yo ala ta amagama gon letter unu fun gbesian gbegbe Achimota school ba ima si dagarejo because essentially problema ta you want ya adare sajo no nyeba anu ke yo wona mia eleba wona dusi alo heke yo wona dusi a eleba the same thing na emia ta motia akwa madapan kuma ba o ame yo consider amada ya
Aw, you are you more than them or you more on a bribe. That bribe room, Malay, you for bon. That hey, can you circle? You are circle, you call one a door. Then, dear, press conference, as you get a Nike, Machuga Vakwa, Miller, Akama Gojia, Koga, Agakova, Yapa Mojila, when you back TVG. Ta, and we are yet a tadunya palm a computer placement, we are. Amo fukpam lem amo ne samo pon manya obe fukpam pa donye ba you gere square no square kwa ga troba va pama bo manya fimo ko you pon komo la fimo alo de fi pon komo la fimo ko nya nu ya ka ba fu de nya avuro ga gbegble waste time putoto anya nu go za do de vi wa cho akra akoko ile ka temali voter region akoko ile temali from temali akoko ile ka voter region ko anya gagaglan even though ga jiru aba free education free education na you gagaglan pa manya view apart from prospectus doctor makata alo developer school continue popular hosi manya no view mala ba chan no plan afika computer kona no jiru ha ba no say anu e won fair ile won fair because nka chanva ya aba numatatia valley na gamala sociology ola gamala siwa mapomo ile squad o ta ava ba hiatoa o ina squad o gato ho ina squad o azo anu nye ba america gamala si okran the view no na pomo no dagbadagba won ta ka eva den makata na ba na nye free no nye free ha ewe ba school ka gato ata ikwa hiato ata school ma ta eya ipa dodo nye hama tame ne womba ya glan system amo yaka ha no mo la dodo no da ba jilo ho o la complain na pa manya view ba yo ga glan lucia no yo fu pam kafi o ba no ala free aka ma la free o ta na sa jilo fo no manya anya no la fu dan pa manya view ta mamia sagrafia ta ma gata pa no ha ba ega wo de ka ple le yam na le Abanyigba TV pom akpa Ghana ina CEO of Abanyigba TV Dr. Mauna Iro Akpano afisa African we dom Akpano aso wa make le nya pom le ha Akpano ha eta ma mia samda afia nyento yo number Christian Adiabo alo Savist inyen konye Akpano ha bye bye.